Vanoi gamtina kuki chate hozo se na bon chawin ni hapha bulte ni sim somleni Wednesday ni coin zong ni hatu so ngai ki hite thu so ngai tau hite Chandil district le Tingnopal district sunga milong hon CNPO holam kainain February ni sim somleni tuni khutsun total shutdown an bolovin chule munthum zenin protest rally an bolovi total shutdown chu tuzin kalam nidan guman ki panahi mipi ki zotna protest rally chu Chandil district headquarter le lamring khu chle chakpi karong muna an chilha hi Chandil le Tingnopal district sunga cheng milong hon India le Myanmar gamgila ho a border fencing dodal na le free movement regime FMR ka hlading ki go chu dodal na ki phinna bolo hi chuchi milong hon ki phinna bolo chu Kuki Chief Association KCA Chandil district noya ki khaitha committee on border fencing hon atosot naw thu ho phongdo win Government of India to goncho chuchi committee hon na sata ado dalo hidan thu hon phongdo ve Kangui district new Kaithilman mi police station hopsung khoripo khusung to sejang khusung ki kala ho a kani le ki bol ho chu security force on awat thla piovin security force on kani le awat thla pi utso goma ekar gubvel hidanin police ho chun phongdo ve chule security force on zani February ni sim som lekhat ni khuchun Meilei thingnoi mi meitei terrorist prepak provocator mini cho Imphal khupi khuman lampak men stadium road vela akunin anamanuvi chuchi meilei thingnoi mi te ni cho asim dines meitei to h tomba sing a hitlonin chuchi meilei thingnoi mi te ni chun kailedon tex adon khomle na thlona security force on anamadu hi Imphal khupi sunga kailedon tex dong hi thingnoi mi ho group tam ta hi ta ziwin dukan bol hon jong api zo ta lo ziwin Imphal khupi singjami bazar muna dukan bol hon adukan ho akha uvin adukan mai hovin poster ata uvin dukan bol ho sugen the hi uvin tin poster an ta uvin chule hichi gale tol hi phar gom kum la in sumle pai tam ta ata diman bol nen mang hi uvin tin zong na ta uvin chule singjami bazar la ho a kapi zo lo dio sumle pai tam ta ata diman na bol hi pha ka sapo vetin dukan bol hon poster an ta uvin chukile koi party koi organization hi jong le dukan bol ho gina bol ta hi uvin tin poster an ta do vi meilei gam sunga nat na an hlung ho hi chi virus ho hi thinglang gam sunga di a kukite gam sunga hlungham thlunglo ham thlangphong ta in akiphong do hi la ye chukile security force on jani February ni sim som lekhat ni khuchun meilei thingnoi mi kangleipa communist party KCP people's war group PWG cadre khat TH Bidyasagar Singh Kitipacho Imphal Langol Game Village Zone 2 la akunin anmando uvi chuchi KCP thingnoi mi pa kunchun Manipur police on mobile phone thum to radio set thum chule sipai won phabep anmando uvin chule chuchi police team ho chun Langol Game Village Zone 1 akunin tear smoke box ni anmando uvin chuchi box te ni sunga kunchun tear smoke bomchang akikap do sa som ngaleged anmundo uvi chukile security force on SARS operation abol na wachun Meilei hon itsamu yok atina mulzol bongbal khulin vel akunchun security force on galman cha phabep anamando vi chumuna galman cha amat do hokchu sim2 automatic rifle ni 81mm bomb kap do an khat 65mm bomb kap do an khat twins mortar khat 303 ball action rifle khat Pumpi bomb chang khat Chinese hand grenade li sim2 bomb improvised explosive device 2.5 kg agi khat redo set khat le charger khat 303 me chang som le 12 bore me chang som le ni anamudo vi zanla zani dan som le khat le minute som thum vel chun Imphal khopi song thungzu khusonga cheng XMLA bizoi ko exam chenin na chun meilei thingroi mi hon grenade ni aga sep lu do vi chuchi hand grenade chu gina ga bol hidanin tu so mi hon phong do vi chuchi thilso chu thungzu khusonga cheng khumi hon phamosa nau thu ho phong do vin ipizia XMLA bizoi ko exam gina ki bol ham azedita het hipon sumle pai ji ham hi lo le ipiji ham het a hi la yetin tu so ki muchun aphong do e chuchi gina bol ho chun ki phon na zong ne hi lai win koi a hiu het do a hinai poi tin tu so ki muchun aphong do e BJP party hon Manipur chief minister ding landing go jing lai win meilei MLA ho chief minister hinom atam hle ji win koi pen landing ham BJP lamkai ho jong boithla hi taw vi
Manipur State BJP MLA Hockey Holim Pidinga Central BJP Hon Ahin Solo Samit Patrain Abol Thaisan Ahin Bol Hitan Ahin la BJP Hon Chief Minister Thading Gonding a good now Chungchang Thu Hoa Amapan Tuponi Mawang official ta in Apong Hi La Ye BJP Northeast in charge Samit Patrain Tuni Khutsun Manipur Governor Ajay Kumar Balla Aga Kimupin Ahin la Rajbawan Kiti Governor Cheni Nakun Ahung Podo Nungchun Samit Patrain Tusomi Ho Nakimupi Nompoi Samit Patrain Manipur Chief Minister Ding Kilhengdoh na ding Chungchang Thua Manipur Governor Akimupi na hi Tuni Khutsu Athumbeichan na hitai and Biren Singh in resignable ni Khutsun Samit Patrain Delhi Akipat Biren Singh Chu Ahin Hlon Pi Hitan BJP MLA Hole BJP Party Akona Chief Minister Thading Kilhengdoh te na dinga Samit Patrain pan na sata ala Imphal Khopia Den Jing a hitai Samit Patra chun tu jingka nidan somvel chun Manipur Governor Ajay Kumar Balla an kimupi a hin minute som nga sung an kyolim thlone Assam Police son sangni le somni lekhat kuma bihing vela Indian Army ho an lamtin ho me thei thingloi mi PLA cadre khat an mando tawvi Assam Police Hole National Investigation Agency NIA hon Chuchi PLA cadre patsu matdo na dinga joint operation an chilha piu hi ama patsu Assam State Hozai District sunga na matdo hi National Investigation Agency NIA Hole Assam Police hon thudo na ani chi ding hi behing vela PLA hon Indian Army ho analamtin naw wachun mi sagin thina na tu win Colonel Viplap Tripathi jong thina tu hola chun an pangin Achapa azinu le sipai mili in jong thina na to hi chuchi PLA cadre pa akimando pa min wangcho ahin phongdo hi layu vi Manipur Naga Revolutionary Front MNRF thingloi mi khat cho chuchi thilso to ki sai chun achi sa sangni le somni le ni kumchun sipai hon anamaddo sawn hitai hichi kesi NIA hon khulchil na anejing lai ta hi Russia sipai hon Ukraine capital Kyiv ko pisung chu drone khatle missile hoin anbulu kidovin mi khanin thina na tu in mi thum akitong khaw vi chuchi thilso hlunung chun Ukraine President Zelensky in thupon hin bolin Russia government ki samding anum povetin Zelensky na phongdo Russia President Vladimir Putin in Ukraine ko pi ho su set beding le Ukraine mi ho tha be jingding a go da hin Russia President Vladimir Putin in kichamnading to ogonima asem poitin Zelensky na phongdo Ukraine chunga galbol Russia te chunga to ogun thu ta le pressure hatta Russia chunga akibolowa hile hichi gale tol hi kichai ponte chamnele mona thei ponte chuti hiji chun hichi gal kichai sa na ringin nei ki thopi naw khangai cha 18 Ukraine President Zelensky na phongdo Russia and Kyiv ko pisung abulu naw wachun munli zenin meyan kongin thiltam ta azong an sit lo 18 Ukraine State Emergency Service on phongdo vi Ukraine President Zelensky to ponan bolin Russia le Ukrainian gam ato phana ho kilhe turing in proposal khat an pilu Ukrainian Russia gam sung ato phana mun Crux gam kai sung to Russia na to phanaw Ukraine gam sung ho kilhe tu na dinga Zelensky na to gon ho an phondo a hi gale tol ki chaina dinga Zelensky nge na abol hola chun United States le European Union hon Ukraine chu security guarantee pe duty zong apangin USA panalova security guarantee ta abe poitin Zelensky na phongdo US President Donald Trump in government sim do anung United States government palai khadin Russia gamsung vilna aganein Russia gamsunga sungkula na tangjing US mi khat sangni le somni le khat kuma drug case mana nom America zilkung khat mark fozel cho Russia government in athadu atawin US government akipa le jingvi Ukraine President Zelensky in gam ato phanaw mun ho kilhe to ding ti Russia hinga na phondo cho Russia in tuni khu chun hindon budwin gale tola chamna simdo na dinga Russia in gam kilhe tu na ding thu ho ki selo hilding hitin Russia and P Kremlin spokesman Dmitry Peskov in phongdo sule thu so dang khat chuna seina Munich Security Conference mona Ukraine President Zelensky in United States Vice President JD Vance ki mu piding hitin phongdo Ukraine President Volodymyr Zelensky to US Vice President JD Vance in ipilampanga ki hulim na anei thlonding hamwang head hipoi hichi US Vice President JD Vance hin
gale tola US government in Ukraine te izakaya to sot hi adei lo hil an hin Zelensky in zolha te ding agot te ding a hin zolha zoding hamwang se the e hi pui thu so i chan hen ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha